Tubahaye ikaze mu by'ingenzi byaranze siporo muri weekend, aho mugiye kubigezwaho nanjye No Stress Ernest nk'uko mubimenyereye. Tudatinze reka amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho shampiyona yakomezaga gukinwa ku munsi wa 28. Uyu munsi ukaba wari watangiye gukinwa ku wa kane, aho Kiyovu yari yanganyije na Mukura 1-1. Uza gukomeza ku wa gatanu, aho Polisi yatsinzwe na Bugesera 2-1. Ku wa gatandatu habaye imikino ibiri, aho Muhazi yatsinzwe na Rayon Sport 2-0. Musanze itsinda 2-1 Amagaju, AS Kigali itsinda 1 Etincelles. Si ibyo gusa kuko ku cyumweru hakomejwe umunsi wa 28 hakinwa Sunrise yatsinze 2-1 Gorilla, byari byitezwe. Etoile itsinda Marine 1-0. Gasogi inganya na APR 1-1. Gusa ibyaranze uwo mukino wa APR na Gasogi byo byari byiza, kuko umukino watangiye APR ikorerwa Guard of Honor na Gasogi nk'uko perezida wayo Keniseri yabitangaje. Gusa umukino waje kurangira amanota yose bayagabanye, Gasogi igabanye amanota na APR kuko byarangiye ari 1-1. Nubwo igikombe cyamaze kugenda, ariko uku kunganya kwa APR byafashije Rayon Sport kuzarangiza shampiyona byibura harimo ikinyuranyo cy'amanota makeya, aho ubu ngubu Rayon Sport iri kurushwa na APR amanota 10. Intara y'Iburasirazuba ikomeje gusimburanya ku myanya ya nyuma, aho ubu ngubu Bugesera na Etoile arizo ziri mu ibara ry'umutuku. Reka tujye mu makuru yo hanze, nubwo nta byinshi bihari usibye muri Premier League. Ligue 1 yarakomezaga, Paris Saint-Germain yamaze gutwara igikombe. Naho muri Espagne Real nayo irasa nkaho igihe cyayo cyo kugitwara cyageze. Mu Butaliyani Inter yamaze kukibikaho icy'iyi sezo. Naho mu Budage Bayer Leverkusen nayo yagitwaye kera. Muri Premier League niho hasigaye intambara ikomeye yo guhatanira igikombe, aho ubu ngubu Arsenal iyoboye irusha inota rimwe Man City ikurikiye, naho Liverpool bakaba baramaze kuyisigaho amanota agera kuri 5. Arsenal ikaba yarabashije gutsindira Tottenham ku kibuga cyayo White Hart Lane ibitego 3-2 ibitsinda Tottenham. Umukino utari woroshye, aho Arsenal yabanje gutsinda ibitego 3 mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri Tottenham ikaza gutsinda ibitego 2. Man City yaje gutsinda ibitego 2-0 bifashijwemo na Haaland wari wagarutse. Liverpool nayo ikomeza guhunga igikombe, aho yongeye kunganya na West Ham. Man bikaba byarayinaniye gutsinda umukino yari ifite muri weekend, aho ubu ngubu byamaze kurangira, aho umwaka utaha indirimbo ya Champions League itazigera iririmbwa ku kibuga cya Manchester United Old Trafford. Chelsea nayo ikaba ikomeje guhunga imikino y'u Burayi, aho yangije kunganya umukino wayo yari ifite muri Haaland nubwo yari amaze iminsi adahari, ariko ubu ngubu yaje ahita yongera ayobora ku rutonde rw'abamaze gutsinda ibitego byinshi muri Premier League uyu mwaka. Ubwo Arsenal yatsindaga muri weekend, Mikel Arteta yari yujuje umukino w'100 atsinda muri Premier League. Pep Guardiola nawe akaba yaramaze gukina umukino wa 300 muri English Premier League, aho muri iyo mikino 300 amaze gukina muri Premier League ariwe ufite intsinzi nyinshi kurusha abandi, aho ufite intsinzi zigera kuri 420.